Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya Nimin assembly budget sesona tongka chanchi zona pruk chan manani a Minister Pathum te Encol Department sang sarkar kumlo thar tur suman man tur pass ani Mizoram Healthcare Scheme kalpuinan kumsang ni somni pakhata tanga tun budget phartak thlangin cheng verbal cheza somnga da ani to thu Chief Minister Puzoram thangan soi President Drupadi Murmu Nimin Khan Sangit Natak Academy Fellowships le Academy Awards New Delhi Assem External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chon tunlai khovel changkana khovela hiam data van him le von thachu chona len takani thu G20 mu khoma asoi Nimin Assembly budget sesona tongka chanchi zona pruk chan manani a Minister Pathum te Encol Department sang in sarkar kumlo thar tura summan man tur pas ani Minister Pathum te Encol Department sang sumamo nimina soi ho te chu Minister Puti Jalan Tlonga Encol Law and Judicial Department sumhan tur cheng Bible se somni pakwa no somnga pariat singa sangkhat Parliamentary Affairs cheng Bible se khat noi khat singriat sangruk Environment Forest and Climate Change sumhan tur cheng Bible se za somruk pakhat noi smruk panga singkhat sangthum Transport Department cheng Bible se somnga paruk noi somruk pakhat singni sangni vain cheng Bible se zani somli pariat no somret paruk singsari sangni Minister Puala Zilena Encol Art and Culture Department sumamo cheng Bible se som pakhat nuai somko panga singruk sangthum District Council and Minority Affairs cheng Bible se za panga no somsari paruk singni sangkuwa Land Resources Soil and Water Conservation Department sumhan tur cheng Bible se som pariat no somko pali Power and Electricity Department cheng Bible se zare somthum pakhat no somret panga singko sangkhat avain cheng Bible se sangkhat zathum somruk pariat noi somnga pakhat singret sangthum Minister Dr. Aral Thangna Encol Department Higher and Technical Education Department sumamo cheng Bible se zani somsari pakhat noi somni pakwa singkhat sangruk Health and Family Welfare cheng Bible se zasari somnga pakhat noi ruk singa sangli Commerce and Industries cheng Bible se somruk pani singruk sangruk avain cheng Bible se sangkhat somret pali noi somnga paruk singthum sangruk te ani Nimin Assembly Truth Com zona le chana huna Congress Legislature Party shruaitu puzotin tlong ral te zona chungtin tan SCDP Healthcare omanga Assembly House Chief Minister na soi chu hi atakin mi puitan SCDP Healthcare om reng MT chu changin Chief Minister Puzoram thangan Mizoram Sarkar Flagship Program SCDP noya hian healthcare hi ngai poimo berzinga mi ani ati a Mizoram Healthcare Scheme kalpuinan sangni somni pakhata cheng Bible se som da ani a sangni somni pakhat somni pani cheng Bible se som sangni somni pathuma Bible se somni da ani a sangni som pakwa Bible se som nga da aluni to boka tun budget da cheng Bible somruk nen avain cheng Bible se za som nga da ani to a heng sumte hi Mizoram Healthcare Scheme no in zelno damlo te Indian collection so an MRBL baru na tan sarkar na mangti Puzoram thanga chona soya Asian Development Bank katanga sumpuk tur cheng Bible sangkhat nen healthcare kalpui chawin bill ba oru tumani ati Chief Minister Puzoram thanga chu Mizoram Ronjin Rubber Board of India Executive Director Dr. KN Raghavan le athopui ten Nimin Khan office ankom Chief Minister chuan Rubber Board malak na chulom amati thu soin sumle party pun atana thil thatak ani awangin Mizoram le Marsak State dangte point an thatpui nge be sei omati a bungra phona man ti hniam nana link road siam that atul thu an thlen chu thil poimo tak ani awangin aram chanda nang zela theito palo chu pui tur thu ashilani Rubber Board of India Executive Director hian an malak na sang Chief Minister hi ashila kumwa chunga hectare noi ni Aizawl rubber mun Marsak State ta siam tumani thule hei hian Mizoram po ahom tel thu ashila kumin chung hian Mizoram hectare sang khazar ka zawa rubber chin tumani thule atriak hi athon veka semani dante all samjok nan nursery siam tumani thute soi ani nimin vekhan Rubber Board ho tu te hian Chief Secretary Dr. Inu Sarmai Popisan Koma Chief Secretary chu Mizoram rubber mun siam le thar cholo ne tu ten annam hmel shedu tu lo wangle mitam taktan chuan thil tharania wangin insil shet le inzirena ne tuna ti thu soya rubber hian puitling turin kum enge mozat adu wangin thaile theidang ten na chinpol dan ngai tu chu thilfin thak nia ashiat thu alo shril ani tun thani som pariat jingdar thum vela Aizawl Republic Veng koi puibula State Bank of India ATM bom hanga ti chetu chuman ani to thoni min khan Aizawl SP pusila royan chenchmu mi te ashil
Aizawl SP chuan ATM bom chetu hi Emmanuel lalbek zawa kum somni pali bong tha khuwa tuna ram hlun no ta cheng mek ani thu soya ama hi ni tina rem thoka in hlo fachin ani thule SBI a alon deal anlo pom sak dilo chu aril ru an ta wang hetianga cheta mai ni in ein soiti Aizawl SP chuan soi Aizawl SP chuan Emmanuel lalbek zawa man tur an chui dan soin pok the thil mang ani awangin an ngai thu tak hlea Aizawl South SDPO kai hroin a sui tu tur mi som pakhat omna team siam ngalani ati up a chui zuina tun hnaya Bethlehem veng le sai khama kon ATM khoi tu chi CCTV thalaga tringin thomhnoi nang veka in thuam ti hriat ani a ram hun no than mol mong lama FZ bike ding chu ATM khoi tu bike ngei nia an hriat awangin an no changa an man ta ti Aizawl SP chuna soya bike po hi thamasan ni som palia kuli kona tanga ruk ani thu soibok Aizawl SP hian poi khoina dang an chui mek chungchang po chanchabu mi ta shrilim tun thani som pasari zana Mizoram Rural Bank bongkon branch thil ruk tum alu thu bongkon police station a case zelo chu uluk taka an chui nuwa thil ti sol tu ninge ya hriat lalming moya kumsom ni pakhat kon pui marveng an man thu soya thun zo fian nuwa tuna an man chan tak baka bongkon police station case dang paruk kon pui police station case pali kolasi police station case pakhat le Aizawl police station case pani avain case som pathuma ai nam hnoi ti hriat choni a Aizawl SP chuan hen case te ru case vek ani thu soibok ani Aizawl SP chuan mi pui te chu anin le avela CCTV or turin aron ani Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member Puvizir Sangan Nimin Khan Longklaya Building Pani Tribal Girls Hostel Skill Development and Training Center Baka Vombu Kuami Community Center Arwolin Hong CM Puvizir Sangan chuan masona du takramin ane bel chu lom omati thu soin Sorkar mulak na te chu mi pui nol puin hravek lo ma se mi tam takin an tangkai puin masona ra bian ra pha thinani ati a cheng no zakwa somnga senga building pai mo tak tak pathum sakte chu mi pui tan atangkai hle don ani ati building sakna an hem Ministry of Tribal Affairs atangin tribal sub scheme a cheng noi zakwa somnga mo ni a LADC and Colin Hoya VRS Construction and Consultancy Aizawl in ansa a tribal girls hostel hi cheng noi thum somnga senga sakni in building dang pan hi cheng noi zathum ve senga sak ani Aizawl District Level Monitoring Committee chuan Aizawl District hom chunga National Highway kongpui la in tho mekin chevela khoi se dan leivung pai dan te endik ni se anti Aizawl District Level Monitoring Committee han chairman District Borsap pusi sila chung ke mahovin nimin khan an thu khoma heta hian Aizawl District hom chunga National Highway kong siam na tho mekin chevela hong dan te nikuma kong siam na tho mekin chevela lung na borok ahong dan voi ni an dik to thute kong lai na leivung pai phalo na mana pai te po pai tolo tura an shetir thule an shetir na hi nikum lam khan tha thok tu ta poina an zom thal hetian soya kumana ero leivung pai phalo na muna leivung pai anam ti hria tur om le taka wangin heme chungchang hi tunkar indini endigni se anti heunen Aizawl District hom chunga National Highway kong lain chevelati sia chungchanga company choi tur environmental cost po Mizoram Pollution Control Board in chuak to in he sarkara theloni to a amaro chu tunthangin sarkarin alapom puilo ti tarlan ani pok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani President Draupadi Murmu chu Nimin Khan Sangit Natak Academy Fellowships le Academy Award New Delhi asem tu sempi Murmu chuan India Rama Arts te chuan khovel boile harsataka hian ramna le monna a thedar theni ati a tunai khovel a hian India Rama namnun phungte chu atangkai le zual to ti soin Indian Arts te chu athil ti thenalan ti tu pakhatani to ani ati nimna in combo sai hian Sangit Natak Academy Fellowship chu mi pariat nena hlanani a Sangit Natak Academy Awards chu artist za samni pariat nena hlan ani bok External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan turnai khol chang kana khovela hian thupoimo data ven himle mimal thupoimo von that chu chawna len tak ani thu soin G20 in mu khoma po he thili ngai to luk angai ni ati Nimana Symbiosis International Dim University Pune G20 Festival of Thinkers Summit thu soin turnai khovel khol chang kana man warna hian data security chu hunokal turatana thil poimo tak ani thu Dr. S. Jaishankar chuan aswilang bok ani Chanchinthar chati topna na tlang pui Nimna Assembly budget session tongka chanchi zona paruk chan manani Minister Pathum te and Coal Department changin sarkar kumlo thar tura suman man tur pass ani Mizoram Healthcare Scheme kalpuinan kumsangni somni pakhat atanga tun budget pharta khangin cheng viable cha somnga da ani to thu Chief Minister Puzoram thangan soi
President Draupadi Murmu chuan Nimin Khan Sangin Natak Academy Fellowships le Academy Award New Delhi Assem External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan tunai khol chang kana khowela hian data ven him le von tha chu chona len tak ani thu soi chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani